kinya bo bakethirwa baitetheka na kithomo kiria thirikari nenkanirite na thirikari ni jukaia kanya kamwanya muno kwithirwa bagitethairia skuru iji cia thirikari nontu skuru ciatu cionthe cia thirikari guti private school tukwira aciari baikiana no ngokethirwa ukiumbaga indi system mono ya CBC iria rio thaiji igatuma ana betu bethirwa bakithithagia inya bwega nkuruki nontu tikithomo aki kinya mwana kwethirwa nogiaga mwana kwethirwa nainaga mwana kwethirwa na arimaga akaeta kiri agriculture ete kiri creative arts ete kiri sciences ete kiri mantu jonthe na aka benefit jana bangi kwithira mwana aino tue kubwa kwithira ate kuigua teka mwana ou ethaira ate mwana jabangi ndi uria aki ethaira ati kewa kiugia kuigua na it is very important that riria kwejana kana kanini nja no bwirete gutumira mbinu cionthe cia kuona cia kumenya kana kau ethe akaina hearing impairment no keja kuria rais mwana ku aino tue kubwa hearing impairment kwina assessment center Jamero twina assessment center kaka school for the deaf jukia mwana wogwe jukia tagaria weto mwikeno nonto imwe cia hearing impairment ni mantu jomba kurekebishwa mwana imunini na agatura a normal life kamba shwe conference yeje batwe twe members of parliament riria bakenda kuthithia sheria gutunga sheria o ira bakenda gutunga nikenda na babomba utetheka na shukuru cietu ciomba utetheka batu twe tayari ibatuletera proposals cietu nkomba korobe bangi na nkomba gupush nikenda tuona ana baba kuona utungata buria bwagirite. Right, na nikumera kinde tunene tukutatu yekara katanta kinda tuchetu ni boya kibarabonde nende bomba kumbithia ndetwe na kinyake omutege nontu bakwithira watanirite na batu mwankire utomba kwithira twekinya ene katika na denerando na ndawa erando ni kurea yotera ndrengende ya kalo